Leia. Vem, Leia.
ناقصو الباس ناقصو الباس مش يفو ناقصو الباس ليك هاي رايح البقاليو البقاليو فوق شلو شلو نورك شلو ورا اليمين هاو تيوم بريك لسه تا انت كومبليت السلام عليكم
Ha fatto guarda un po' sotto. All right, exit. هذا مكياج ما لهاش كرهي يا هلا راه شهيد
Issa daw ħajibqgħu, daw għandhom break. All right, issa. All right. Jallu. Belmo. Oh, جايين بالموت.
Ma passa Galdez, passa fuq. Ara xamlu jħarbu. Ma fiex kas. Jiex għakam il-mod. Nistax nixriju. Għamux li xorx. Dibba dibla sent x'ma naqgħu. Dix ma naqgħu, dibla sent. بالGPS تحت السيارة. زيرو Tafas fuq Galdez. Thank you.
non c'era mai. Ah, l'hanno facciamo. Dice, freschi in aria, non vedete اسمع البندر يا وسط اول كده البندر بس فوق كايلين Però sentiamo Belmont. Ehi, là.
Kejli, pass fuq. Wara l-Madonna. Mitri.
Galli fuq hekk. Ulu fuq, hej. Dritt Konsibu daw. Eh. Għawel daw, Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Tielja ma tinqalax biss.
طيبوني طيبوني Number 30. Number 30 aħna. Oġejin. Ismani. Oġejin iktar. Fis-sajt ġimħani Na
Alla
Fl-2023 reġgħet ingħatat il-ħajja il-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan iċ-ċentru 19 ta' Novembru 1944. Din kummissjoni ta' suċċessi għaliex kienet ila ewlenija li qelbet kull ostaklu u organizzat il-Marċ tas-6 ta' Diċembru hekk magħruf tal-aħħar salve biex illum qed narawh jikber iktar minn qatt qabel. You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Dan l-isbaħ żmien għalina għaliex fih niċċelebraw l-ewwel u qabel kollox l-Omna Marija Immakulata, titlu ikkonfermat b'domma mill-Knisja fl-1854 mill-Papa Piju IX. Iżda kif ukoll niċċelebraw festa kbira mimlija entużjażmu u għaqda li bħala ma tarax. Propju llum insarfu s-sena xogħol li l-Kummissjoni għamlet tul din is-sena b'tant dedikazzjoni. Ħidma kollettiva minn dan il-grupp ta' żgħażagħ mimli jinħeġġa li dik l-om li taħta ħadna isimna fil-Magħmudija. U hekk wara li titla l-istatwa inkrunata fuq il-kolonna majestuża tagħha, nerġgħu nassistu għall-ispettaklu piro mużikali imtella bis-saħħa ta' sena mimlija dedikazzjoni u preparamenti. Blue Diamond Blaze. Għax li jsir kollox għaliha, fġieħa, għadu nur tagħha, mingħajr pika ma' ħadd. Għax hi l-ewlenija, hi s-Sultana ta' Beltna, hi l-imnisla minn Arteba. Għalhekk għandna nkunu ferħana b'din omna li dejjem kienet hemm tħarisna u tindukrana. Min qatt jista' jifret lilna minn din ix-xebba li sa mill-bidu kienet imnisla minn Arteba. Bimħabbitna hekk kbira tkun fil-ħidma mhux fil-kliem. U Marija mnisla bla dnub, żommna taħt ħarstek sa tmiem. Għandix raġun immela insejħula festa kbira. Inti l-għaxqa tal-Bormliżi, ma ssibx bħalek fl-ebda gżira. U fl-aħħar bi kburija niftaħru bik Marija Immakulata. Għax domma għamlek Piju IX, Piju 10 inkoronak. Nhar 8 ta' Diċembru f'Bormla kulħadd jiġi jarak. Viva Marija Immakulata! Yeah.
Grazie.